Da kejing sau sarong halor kejing la jang wei urang ya kura banwan ra ikan nam bat kuburam da kabayo ya ketak maksiar ha kelempung ya kura MMA. Ha ka hendrem terik unai lur ar hajar ar puar kinong yalam ka Khasi Students Union North Khasi Hills District. Kila penkup buram yau Daniel Damlong. Beliau ketak maksiar ang kelempung yel akai kebelatip kum ka National MMA Championship ar hajar ar puar. Bala penlong de All India Mixed Martial Arts Association ha Hyderabad, Telangana. Daniel Damlong, ulayo ya ketak maksiar ha kerdan light heavyweight division. Hadian ba ula penliam ya Vikash Yadav Nagajala Odisha. Ka KSU kelepen kup buram ya Daniel Damlong rengkat baru ba Kores Marwen u coach ka ground and pound gyms nongpo ha NSCA Indo Stadium nongpo. Na kaliang ka KSU lalam kemat da uba Lambok Rembai u Vice President ke North Khasi Hills, uba John Lengdok President ke Nongpo Circle, uba Yabhalang Nongrom President ke Nongpo Town Unit bat kiwe-kiwe gidikot. Habakran negeri ngi uba Lambok Rembai ula penpau ya kejing kemen. Kabakrau ban Saki baga distrik Ribhoi, kelanang la ban penmi ikirang bat kithe yakura ke bakensai, bat ki balala ban wan ra'ru ikanam bat keburam om tang ya ke distrik. Ndre ke jela Meghalaya hi baru kawai negeri rinsan ilakai sports berpeper. Ula airu kejingkit bok kit ruyang ya Damlong, kumjo yo coach bakin nang yakiu hakikamil akai mixed martial arts. Bat bandang la banwan ra syusyu ikanam bat keburam ya kejela. Fight jangan ngale kaya po instingi ground on pound na bala penindai na jimjengi arajar katra sim participate itu nongka na bidang la lekai Mumbai ro la lekai ngapuni payo lekai tama penting hap cancel ki fight balong injury balong itu penting track yo opponent kata naga jela jengi nilai lam kamtam naga ground on pound MMA jengi nilai lam ba rungut fighter di ketup ki amateur kemut ki bedang sedang pan fight ki don laingut but saungut ki amateur fighter but angut ki pro fighter ki ketup yo carry rumnong badu Daniel Damlong carry rumnong la remno haga semi final batu Daniel Damlong la job haga final la yo gold medal but kadita yang ningi don samla Daniel Damlong ki bala job ya ka takmak siar dan gold medal haga light heavyweight division but ni don ro ki gini samla ki bala ya simenta regular don ki bala remno haga semi final dan remno quarter final ray kila kajil ka ji kalau bai tanak mal kile kaina tu mensim but kai ke bagla perkre kalau ba naga ta ke fight but kermen ba nanis mat kinang job susu kinang le ba susu pada katong hi kade naga world championship kamde tang kutang ni po India kadi kata but ai ko play sibon siajak mo KSU bagala sim ya kani galat ka kabu ban but kan mau lemingi kamtam ban ai mensim kini samla oh